Da reaguju institucije. Od kako je Ermina Pašović kročila na Šimanovačko imanje Zadruga, od tada slobodno se može reći nastaje prava ludnica u trećoj sezoni. Ona je najpre ušla u konflikt sa potencijalnim simpatijama Baneta Čolaka da bi se brzo nakon toga deklarisala kao Gagijeva podrška koja je strastveno podržavala Ilonu Đuganiju toko protekle sezone te samim tim osjeća se i kao odgovorna za pobedu Đuganijeve u ovom realitiju. Na društvenim mrežama su se čak i članovi porodice Đugani javno ogradili od Ermine tvrdeći da je ne poznaju, da ona nikako nije prijatelj njihove familije, no ne znajući šta se dešava u spoljnom svetu, ona je po svemu sudeći uverila Gagiju u tu priču kako mu je čak i organizovala rođendan, no pored ovog skandala Bosanka je uspela da izazove još veću mržnju gledalaca. Ona je boraveći u prostoru namenjenom za životinju Zadruzi u kojem se ranije diskutovala kako nije humano uradila najgoru moguću stvar koju je mogla da uradi. Ermina je tako boraveći tamo sa svojim dečkom Banetom Čolakom i sve snage počela da viče, te jednakom snagom počela da se iživljava na besomučnom psu kojeg je toliko jako udarila da je on počeo da jauče. Bezbroj negativnih komentara preplavio društvene mreže, mnogi gledalci zahtevaju hitnu reakciju državnih institucija kao i REM-a, koji bi po mišljenju gledalaca trebao strogo da kazni ne samo Erminu zbog mučenja životinja, već i TV Pink koji je to dozvolio.